Albert Ojwang. Sakaja ugete aria manyitire itemi uthukangia-ini wa indo cia thirikari na kufunja nduka cia onjoria kiumbe ni moikaine, akiuga no muhaka matacukirio makinya maruru ma kiwatho na thirikari yake ndigwitikiria ciiko ta ici ikorwo igithie na mbere. Ngina wa Wandurwa na riboti ino. Thutha wa mururungano wa mbeũ njithi taũni-inĩ ya Nairobi kiumia kĩhĩtũku magĩtetia gĩkuũ kĩa Albert Ojwang kuri onjoria matigirwo magĩtara hathara thutha wa nduka ciao kũbunjwo na arurungani gwĩthara na indo cia makiri ma mbeca. Akiaria kaunti-inĩ ya Kakamega, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja augĩte ũthũkangia ũyũ watafanirio nĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ arĩa marekuirwo kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti kuona thengia ya matuka no metharire na matawa ma barabara na gũthũkangia mabuba ma kũrogotera gĩko marĩa magathĩkĩtwo mena ngũrani ya taũni ya Nairobi. Sakaja augĩte arĩa matafanirie ciiko ici nĩ moĩkaine kuona nĩ monekanĩte mbica-inĩ cia CCTV, akiuga no muhaka matacukirio ikinya rĩa kiwatho. Wamenaswa, picha zimepigwa wakivunja hizo dustbins, wakivunja kabro. Kuna barabara nimeka brand new Victorian lights wanabeba. Please, they must be arrested na wafungwe na uwe funzo kwa watu wengine. Public property belongs to the people of Kenya, si ni kweli? So hata kama tunatetea haki zetu, kwa sababu katiba inasema you can demonstrate so long as you're peaceable and unarmed. Thengia ya wiyathi wa gũtabania mirurungano, Sakaja augĩte ciiko ta ici nĩ mũgarũ na watho, akiuga thirikari nĩ harĩirie kũgitĩra indo cia mũingĩ. Demonstrating wanazunguka, but the Kenyans know the truth. Mimi nasema ya kwamba hatutakubali na hatutapea nafasi serikali ambayo inaua vijana wetu. Huyo DIG Langat manake yeye ndio complainant. Yeye anafaa sasa hivi ya kuwa ameresign, akamatwe na apelekwe ajibu mashtaka ya kwa nini waliua huyo kijana Albert Ojwang. What we want is justice. Haki sasa hivi ya kuwa ameresign, akamatwe na apelekwe ajibu mashtaka ya kwa nini waliua huyo kijana Albert Ojwang. What we want is justice. Kiambu Timothy Raj nĩokereire thirikari kumana na kwambatĩra kwa ngombo iria roya hamwe na mathirĩ maingĩ marĩa matarĩhĩtwo, akiuga nĩmo marathararia gĩkĩro kĩa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Raj ũrĩa warĩtie hĩndĩ igũrũ Kiambu Timothy wonjoria wa bũrũri. The supplementary businesses, can you just make a very good strategy of the economy of Kenya? Where are we going? Look at it and know where you are going and you start business according to that. But this business, we shall be always in circles of destruction. Let's think twice, brothers and sisters. Let's think twice. Ranje ugite ngombo nyingĩ iroyo kuma na nja wa bũrũri na gũkorwo arĩ mũrigo mũnene kũrĩ ya Kenya harĩ kwambatĩrio kwa magoti. Because you are taking criminal debts, you are doing it without it, and then we need a budget that is within our means. Why are we selling ourselves to IMF and other parts of the world? Only for our people just to be poor. Mwene-inĩ wake gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi nĩorĩtie mũingĩ wa Kiambu gũtiganio ũteti ũtarĩ na ũguni nĩguo mamũkĩre tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akiuga wende kũingĩrania na kampeni cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Nilisema mwaka huu wa 2025, 2024 tumepitisha, 2026 until 2027. Hii kaunti yetu ya Kiambu, we are going to stay out of politics for this time. Wamatangi ugĩte wĩra wake nĩ ũraria na kiumia gĩũkĩte mbunge ya Senate gũkorwo ĩgĩcera kaunti-inĩ ĩno gũthoma tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria kinyanĩirie. Ile kazi tumefanya in 2.5 years haikuwa imefanyika in more than 10 years. Our bishop in 2 years in all the primary schools in the county ya Kiambu, 524 primary schools, which never had even a single ECD learning center when I became governor.
governor. As today, I have built 309 complete ECD learning centers for our children. Handu-ini ya Kameme TV, jitago wainina wa Kiarie. Ngwatanĩro ya makanitha ma kĩroho ya Kenya Coalition of Church Alliances and Ministries nĩ kũmithĩtie gĩkuũ kĩa Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma borithi ũndũ ũmwe na ikuũ ingĩ cia mbeũ njĩthĩ rĩu makĩũria rũhonge rwa IPOA rwĩke mĩtũkĩ kũhithũrania maabitha a borithi arĩa makoretwo makiũraga na kũnyamaria mũingĩ wa bũrũri. Makĩaria na andĩki a mohoro ho atongoria gĩkundi gĩkĩ nĩ morĩtie President William Ruto na thirikari yake agacĩrithie thayũ ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri na rĩrĩ haho ya maabitha a borithi ũndũ ũmwe na honge ingĩ cia ũgitĩri kũnyamaria mũingĩ ĩkoretwo ĩkĩongerereka. Pata kuomba ya kwamba idara yetu ya polisi ipate kuchukua usukani wa kuweza kupa kipa imara kuweka sheria za Kenya na kuweza kutii amri wao wenyewe ili tuweze tukaelekeza taifa letu katika njia ambayo inafaa. Tumepata kushangazwa sana kwa kila aina ya ukatili ambao umepata kuonekana, haswa kwa Wakenya ambao wamejitokeza kuleta protest zao kwa amani, na wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu kuna hiyo documentation ambayo tumepata kuiona. Na kifo chake Ojwang kimepata kusononesha wengi, na wengi wameuliza maswali mengi pia ya kwamba wale ambao watakwenda katika barabara na kufanya protests ya kwamba watafanya hivyo kwa amani, ndiposa tusiwe na shida za wale ambao pia wataingilia, ambao wana tabia mbaya na wale ambao kazi yao ni kuleta vurugu. Na tunaomba kwamba polisi wachukue usukani, tusiwe na shida hata watu napozidi kuvent protest zao kwa amani. Tatu, tungalipenda kumsihi mtukufu rais na rais wa Kenya, tunaomba ya kwamba kwa unyenyekevu ile ujukumu ambao uko nalo la kuongoza taifa hili la Kenya, uzidi kutuliza wa Kenya, kwa sababu kuna hofu nyingi na Wakenya wengi wamegadhabika, wengine wamekuwa na kushangaa katika haya mambo ambayo yanazidi kuendelea na yale ambayo kwa kweli yanaonekana yametendwa na polisi. Na tunaomba ya kwamba uongoze taifa hili ili upate kupeana neema na kupatiwa Kenya muongozo ambao uko sawa, na pia